Zdravo svima, dobrodošli u još jedan video. Sa mnom je danas Totemija, to jest Jelena Black of Sky, koja se javlja skroz iz Amerike. Jo, kako bi bilo opet kao Jelena, ja odavde. Da bacim poke loptu ili nešto. A dobra, od sad ćete zvati Black of Sky, znam da to više voliš. A ne, moraš, daš, rozoj me Totemita ako hoćeš. A neću Totemita, znam da ne voliš to. O, pazi, ne volim ni sebe, tako da... Ni ja isto, high five! Mrtvo, high five. Imao sam želju da ovaj video s tobom još davno usnimim, ali ova godina je ovako kakva jeste. Tako da, konačno ćemo makar ovako virtualno da snimimo to. Radimo sa štapima i kanapima, ovo snimamo preko Discorda, by the way. Danas ćemo da reagujemo na stare klipove. Znači, ako ne ubaciš nešto DRSSPP4, ja ću da poludim. Sada morate da vidite zašto sam ja postala fan Jasteštena. Znači, ja sam bila OG fan pre svih vas, onda kad si na YouTube još mogo da favorituješ videe i on mi se javio, hvala što mi favorituješ videe, ja sam bila, Mićo, te smaram! Mali disclaimer, ovo je prvi skeč koji sam ja ikad napisao, snimio i uploadovao na YouTube. Zove se... Ali jako je dobar! Wait! Obožavam. Prva reakcija, Mickey World, The Money Hunt Part 1. Sheldon, I have great news. What is it, Mr. Whiskers? Your grandpa died. What? You're loaded, Grandpa. Yay! So that means that you get all this money? Okay, bila je fora. Prvi skeč ikada, hey, your grandpa died, yay! No. Okay, a glasovi... Ovo je Milan pre monetizacije. Yeah. Ja sam davao glas i Sheldonu i Mr. Whiskersu. Moj drugar Nebojša je davao glas Georgiju. Fore je što mi kad smo snimali, nama su uvek ruke videle. Pa ne, nisam primetila. Nisi? A dobro, možda i jeste, sad nisam, pa ne vidim najbolje. Ali pored toga, ja sam Mr. Whiskersov glas samo ubrzao za nekih 20%. I to je to. I hope so, because then I can buy the new swimming pool I always wanted. And I can pick up some chicks. And I can buy Barbie's dream house with little doggies and a unicorn. The pool sale is tonight, so we have to make sure that I get the money. That's why we're gonna visit my grandpa's lawyer. He has the will. Let's go! Or what if he doesn't let us see the will? We killed the guy. No, Whiskers, we're not gonna kill anyone in this episode. How may I be? Volim kako si mogao da se izvučeš s tim ranije, kao kaže full on pištolj, kao we gonna kill the guy. Mr. Whiskers je bio, eto, lik bez granica, on je onako u fazonu, ako hoću nešto, onda ću to dobiti. You know? Da. A Sheldon je bio kao razuman lik, you know. A George je samo Georgie. A Georgie je bio punching bag. Georgie je bio punching bag, kao taj neki comedy relief, squeaky voice. Butters, kao Butters u South Parku. Upravo to. Malo me podsjeća. Iako tad još nisam gledao South Park. Vidiš, ahead of your time. Pa da, bukvalno Georgie je Butters, a Mr. Whiskers je kao Cartman. Na neki način. A Sheldon je Stan. Da. Ja više volim Kyla. Yeah. Oh yes, I'm sorry for your loss, but I can't give you the will because... Die! No, Whiskers! Where's the will, you son of a yeti? As I was saying, I can't Lava. give you the will because I don't have it. Your grandfather hid the will in the most dangerous place in the world. And where is that? In the dark dimension. Dun dun dun. And how do we get there? Here's the map. It will tell you what to do. Ova mapa je inače moj rad iz likovnog u 7. razredu osnovne škole. Trebalo si spustiti na 3. Da! We just have to go through the forest of death, into the tunnel of wisdom, skip through the flowers of beauty, spin around the yada 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 yada. Kako volim ovo. To sam ja. Ovo je pravi humor. To je bre zlatno doba Jasterštajna, ništa oni ne znaju. Oh my god. Nije da me sad sramota, meni je drago što sam sve ovo snimao, ali bukvalno tad sam bio I don't give a damn. I don't give a damn. Eme sve bilo na engleskom. I dosta je dobar engleski. Aw, thank you. Okay. Spin around the wheel of confusion, break your sister's first place trophy, beat the Yeti in the steering contest, go around the corner, slingshot an idiot, go through the tunnel of wisdom again, and make me a sandwich. Or we can just kill you! No, Whiskers.
We're going to the dark dimension. Dun dun dun. We are? Yes, we are. And we're gonna take that will and get that money. Are you with me? I like pie. Then let's go. Kako je dobro. Znaš što je bila ideja prvobitna za 10 godina kanala Jasrtajn? Da ovo rekreiraš. Da rekreiram ovo sa njima. Čak sam i napisao čitavu epizodu. Ajde da animiramo to. Može. A da li bi, Jelena, sad ću zvanično da te pitam, da li hoćeš da snimimo jedan ovako style video, a dovedemo još jednog lika kome ćeš ti davati glas? Jo, ja imam jako ružan glas, Milane. Nemaš, nemoj tako. Ja mogu, ali mislim ti ćeš da se namučiš što će moj glas da ide ovako, znaš, onaj Waveland. Nema veze. Ja bi to volao. Moj jeste san da uradim nešto animirano, ali može biti with puppets isto. Znaš, a što ti ne dam glas Đorđiju kad već nemaš Nebojše? Češ da budeš Đorđi? Prošlo si audiciju! Ne, moraš da kažeš njegov, nema catchphrase, ali ovo što je rekao, I like pie! Bravo, you're the next Georgie! I'm the next Georgie! To je eto bio The Money Hunt Part 1. Ako hoćete da vidite ceo video i drugi deo imat ćete dole u opisu. A sada, jesi spremna za neki Jasrtajn video? Evo ga. Prvi video koji smo snimili zajedno, 5 stvari koje mrzim kod ljubavnih veza. Ćao ljudi, gledate Jasrtajna i ovo je 5 stvari koje mrzim kod ljubavnih veza. Sam proces upoznavanja ume da bude težak. Znate ono kada ugledate osobu na klupi i ne znate kako da je priđete. I onda pokušavate da zamislite svaki moguć scenario u glavi. Naprimer, dođete do nje i kažete Ćao, a da vam ona na to odgovori Produži. To je glas Kovalske. Ili zamislite kako ste skupili... A? Uopšte ne zvuči kao ja, ja sam mislila da sam nešto, ne znam, da sam ja tako rekla, nisam uopšte znala da je Kovalska dala glas meni. Tad sam otišao za Tuzlu, ja mislim, i tao sam postavim tamo video, ali nisi stigla da mi pošalješ audio snimak, pa smo onda snimili Kovalsku koja je bila tada tu. Ili sam ja zaboravio, možda sam ja zaboravio da snimim tvoj zvuk? Nisam ja sigurno, zato što je meni to bilo ja ću snimiti sam, ti posla iste sekunde, nema šanse da sam ja. Onda moguće ja dok sam to montirao da sam onako bio, shit, nisam snimio tvoj glas, a trebao sam tada postavim video. Ti ne znaš koliko ja tebe volim. Volim te najviše na svetu. Ali znamo se samo nedelju dana. Pa znam, ali ja ne znam kako bih živela bez tebe. Pa uspjela si 18 godina, možeš i sada. Kako misliš 18? Imam 12 godina. Što? Ovako su neki trebali da odreaguju. Znam dosta njih zapravo koji ovako treba da odreaguju. Za tu scenu kad si snimao, Stankić, ja kad smo gledale, tako smo se oduševile što si lepo kadrirao, tačno si ocekao da se ne vidi ono što ne treba da se vidi, ako me razumeš. Zato što su obe bila u kratkom, bilo je toliko vruće, to nije bilo normalno. I mi smo se plašili šta ako se nešto vidi. Ne brini. Tako sam setovao kameru, da ne bude takvih kadrova. Don't worry. Got your back, Jack. Varanje. Nemojte to raditi. Nemojte. Petre, ja mislim da me vara devojka. Zašto to misliš? Pa, upravo sam vas uhvatio zajedno. Kako si mogla? Sram te bilo. Ajmo, Milan. Idemo, Petre. Ne može to tako. Kako je mogla? Neverovatno. Ovo je najbolje stvar ikada, bukvalno. A znaš što sam primetio? U svim tim skečevima uvijek bude devojka ta koja je nešto skrivila u vezi. Da, ja gledam kao, Milane, zašto si samo takve scene snimao? Zašto si sexist piece of shit? Bukvalno, ja gledam sve te stare klipove, pravim neke kompilacije, reuploadujem ih i na TikTok i tako kao, ajde, neki ide tamo. I gledam kao... na TikTok. Ja, edujte nas na TikTok. I gledam kao, Milane, zašto si sve snimao tako kao iz svoje neke perspektive? Pa ti si muško logično, mislim nema veze, ja da snimam, ja bi verovatno okrivila muški za sve. A da, gledam sad to malo da promenim, jer sad
Nije zato što sam stariji. Jer hoćeš da postaneš žensko, kao pa uvod u tranziciju. A ne, jer jednostavno taj neki quality hoću da Ali imam na neki dobro, način. kvalitetno je, znači pišite mu da je kvalitetno, jako me nervira, mislim da ovo je super, da zadržiš na ovom nivou ekstre, brate. Pa Ovo smo snimali negde početkom 2015. Ja mislim. kad je bio Jaserstein Tube Fest otprilike, da. I video traje 4 minuta, a danas kad napraviš video 4 minuta, on neće baš najbolje proći, pošto je kao kratak. I don't know, ko da... To uopšte nije fair, da. Onako forsirate YouTube da što duže videe snimaš i zato imam taj deo da pričam u kameru, znaš. Da. I Zoela, ona na 20 nešto minuta je krenula da razlači videe, mislim to još pre 3 godine, sad ni ne sjećam se više, ali jako je glupo, ja sam najviše voljela te videe od po 4 minuta zato što, znaš, imam šta da radim, ajde da pogledam nešto na brzinu, da me zasmeja i da radim nešto drugo, a sada YouTube hoće da te zadrže na njihovoj platformi što duže da lajkuješ i nije fair, nije u redu. I know. A volila bi da radim te neke kraće skečeve, tipa skeč od 1 minuta ili tako nešto. Opet, još jedna scena gde je devojka skrivila. Ja i dalje ne mogu da poverujem da si me prevarila sa Petrom. Znači, gotovi smo. Možemo barem da ostanemo prijatelji. Prijatelji? Ti si me prevarila sa najboljim drugom. Pa i s njim si drug. Kom univerzumu ti živiš? Onom s tobom. Isto je. I eto, to je 5 stvari koje mrzim kod ljubavnih veza. Ja. Kako je dobro, ono i s tobom, ali bukvalno žensko kad nešto skrivi, ono i s tobom. Ovo je prvi video koji smo snimili zajedno, imamo čak i onu zajedničku fotografiju gde smo se svi slikali. Da. I znam da je to Bravo časopis kao koristio, kao Jaserstein ekipa fotografiju. This is like the team. I ja kao, that's nice. Pa se sećaš znaš da i dalje čuvam tu limenku Fante koju si nam dao. Stvarno? Da, imam u Srbiji u fioci i dalje čuvam. Da li imaš želju neki video da pogledamo? Ajde, sve za tortu. Sve za tortu, nice! Čekaj. To su bili omiljeni videi i to doba mi je bilo highlight, najiskrenije. Bilo nešto god napraviš neće nadmašiti. Pazi ovako. Da vidite šta je kvalitet. Ja sam na svom kompjuteru imao 2-3 efekta. I sve te efekte sam ubacio u ovaj video, uključujući intro. Ovo je bespotreban intro. Neki flerovi. Pazi ovo. Evo, gospodine, vaše milo. Sam tražio s najšnicima, bre. Idi sad po to. Ti si tako ružan da ti ni baba ne voli. A ti si tako glup da ti ni nastavnik ne voli. Govno! Kepecu! Smradu! Debeli! Ćelavi! Ćelavi! Mama! Tata, gdje je mama? Sine, majka ti je umrla. Ali ne brini, ona je sada na mnogo boljem mestu. Gde će jesti torte i slatkiše svaki dan. Sine, ručak. Sine. Makaza na podu. Plišana igračka na dupetu. To nisam primetila ranije. Ja nisam primetio gde mu je stajala plišana igračka. Ne, Marko izvini. Ovo je 2009. Ostalo sam još 7 sekundi do kraja videa. Brzo, reci nešto smešno. Pauza. Da. Jel ovde neko snimao svoj glas preko tvog zato što ne zvuči kao ti? Ne, nego, pošto sam ja rekao, ostalo je još 7 sekundi do kraja videa, taj snimak nije trajao 7 sekundi, već 5. I onda sam ga ja razdužio. Da bude 7. Pa si ubacio posle, da. Da, eto. Ovo je Jaserstein 2009. Ostalo je samo još... Dobro, pogledali smo sada RRSSPP 4, prvi video koji smo zajedno snimili i jedan od prvih Jaserstein skečeva. Ovo je eto bio naš prvi react video, iako nismo sad jedan pored drugog, ali drago mi je se makar ovako vidimo. Prvi na tvom kanalu, na mom smo reagovali na onu petoricu. Upravo to. Prvi na mom kanalu, a nadam se i ne poslednji.
Meni je drago da ovakve stvari radimo, pošto prisećamo se tako tih nekih ranijih dana. Da ne kažem samo hashtag nekad je bilo bolje. Bitno da je nekad bila lepa. To je pravi hashtag, bitno da je nekad bilo lepo. Da. Imate na Jeleninom kanalu još jedan video koji smo uradili, možete pritisnuti tu negde i pišite na klipovima da snima još Animal Crossing. Hoću da igram Animal Crossing. Da, bila je pora da nas dvoje zajedno snimamo. Ja sam bila kao, ajde vidim kako će proći. Jako je loše prošlo, ali nema veze, mi ćemo snimati svakako, zato što baš nas briga. Uživajte, vidimo se u sledećem videu. Bye. Bye bye.